Shubor nakaslem jong unongsan hima. Upasan jong kasamla dari tengen podukei uba pi khong thau. Ule thu ba kasamla dari tengen kabade kasamla puli ka basha tenra ha kali hanehu. Benda kasngi kala nang khamjur shu ka jingpang. Bat ka khampalat ban ka ba min hanian kasngi. Ule thuru ban kalyang ki doktor ki lemut ban phano shawei ban sumar. Handai ki don ki benta ki bom yahap ban ra shawei. Namar le se kan kham sniu shu. Kumta ki doktor ki dang sumar. Balada kala kham yo bor malumala ki doktor kinla ban ra no shawei. Shu uloong banakalyang ki bahayang kin shanya ki doktor lada day bandra ban sumar no shabar lani sumar hanazrat hi. Cilong cili mancing ini tak along gumno. Dia pemide bitoi dari tingen je kejing long man kadang kadang man batai ban ong bahar ban ong mar kadang hap semua mar kum kejing tip kejing yu menem step kadang jing khot doktor akan doktor kira di bari refer no shawei hi tang ba imat don condition ka bamiham lagi ong hang hi hapat ini bikin persiang menawar di gerap naik iwe pati saya menang kinuan ki doktor gimana gawati ngado suruh kuas iki long ni sini ya iki niat jong ki doktor ni ya kan dia kam bang kerpat lagi bikin dek ke batam lada deba don kam ban ra baru ni sini iki don kam ban sumar hang niro ni sini iki Kena marba ni. Yak penyemat em. Men ni step lagi ke kam sini isu condition. Ini ke menin. Ini kata tahu kajing perkat gitu doktor bar refer nak shawai mar kila iya kata na. Resident nak pergi doktor ke biar aji untuk yang tu bahar nrak syabar sekadang kau yo kala nang kam sniu cucu tekin yo kala sniu dia lenti sini mutai yang tu tu empat shawai tak berada ki ida kam iyo bor menu mala tidak ada don kam refer shawai ro lagi doktor sini kam ladin dah. Tembut ini mensaujur mana ki kemudian ki bentar. Kajing nangap nak kini bentar jong kangap itu kisi ingi bahpo de kaliang doktor bade peji ketur ong ketur habre operation nang ta na sengkai na kejan kita gi bentar ki bak kamjura Sebab nama siat itu iba pong ni kesutirong ping itu basiat sabar kaki. bersih sebarkit itu dia dari tengen hai Itu di bak kamen. hai itu misal Mereka duk mentah kat dang masaujur kan kita. Dang kena kamjur. mau ngi pi meni ka menin dari mentar ada kamjura